Čestitamo, upravo ste odlučili da putujete kroz zaboravljenu šumu. Kao što i ime kaže, šuma je zaboravljena, napuštena je od strane ljudi kada su otkrili da čudne biljke rastu na njenom tlu. Od tih biljaka možete vidjeti razne halucinacije. Da biste preživjeli, pratite ovih nekoliko jednostavnih pravila. Pravilo broj 1. Ne jedi biljke. To je valjda i logično. Pravilo broj 2. Pazite da ne stanete u bilo koju rupu koja je ispunjena sa vodom. Ove rupe su mnogo dublje nego što izgledaju, a u njima se kriju razna bića. Pravilo broj 3. Ako vas meštani pozovu u svoju kuću da dođete, nemojte da idete tamo. Ovdje meštani već dugo ne postoje. Jedino što je ostalo su ljudi kojima su biljke pomračile svest. I na kraju, ako previše dugo ostanete na ovom mestu, verovatno ćete upoznati meso. Kako bi pobegli od njega, možete samo da kleknete pred njega i da molite da vas pusti. Želim vam sreću kroz vaš put.